the wise words of Solomon writes in Ecclesiastes. He says, two are better than one because they have a great reward for all of their efforts. For if either fails, the other companion is going to lift them up. Muvandimwe Yozefu akira kuri ubuki. Murakoze cyane muvandimwe. Wumve uko iwacu mu Kinyaga twenga. Rwose reka. Cheers. Wumve uko bimeze. Ubuki rwose nubwo mu Kinyaga. Ipe burengetse. Nawe soma ho wumve. Buraryoshye turabizi niko twenga niyo nye. Murakoze cyane. Turabashimiye. Murakoze musure mu cyicaro cyanyu hanyuma bakobwa namwe abagendanye na Jeff bose mubagereho mubahe icyo gusirika inyota ndabashimiye. Mu minsi ishize twari turi mu muryango dutaramye turimo tuganira duhiga imihigo y'umuryango turi kumwe n'abasore bacu turi kumwe n'abagabo b'ibikwerere mu muryango turi kumwe n'ababyeyi turi kumwe n'abavandimwe ubwo twari turimo duhiga imihigo y'umwaka nuko tubona umusore wacu witwa Dawidi arasa nkaho atishimye aratubwira ngo babyeyi iyo nari naragiye ku ishuri naragiye mpura n'umwana w'umukobwa uwo mwana w'umukobwa turaganira duhwiza urugwiro numva ndamukunze numva umutima wanjye wemezanyijwe n'uwe ko dushobora kubana mu rukundo dushobora gukorana urugendo rw'urukundo mubazi wabo ambwira yuko ari umukobwa wa muzehe Kayihura ndavuga ngo reka nzaze mbabwirire umuryango muzajye kwa Kayihura mujye kunsabira uwo mukobwa azambera umufasha tuzabane nanjye ngira ibyishimo nanjye mba umugabo nanjye nungura umuryango uyu munsi rero utubona tuje tungana uku twaje tuje gusaba umugeni mu rugo rwa Kayihura umugeni wakunzwe n'umusore wacu Dawidi niwe twaje gusaba uyu munsi ubwo wabonaga duteruye utubindi tw'ibyo kunywa ubwo wabonaga abana b'abakobwa baberewe ababyeyi bakenyeye abasaza bambaye amakote nicyo cyatuzanye twaje tuje gusaba umugeni muri uru rugo rwo kwa Kayihura aho twahereye rero ni kare imihango iri kugenda neza birashimishije inkwano turazibonye nazo zirashimishije twazikunze
ni byiza cyane ariko dufite amatsiko. Uwo Dawudi mwahoze muvuga wamutwereka tukaramukanya? Dawidi twagendanye, yumvise yuko mwatwemereye umugeni, ariko ategereje kumva ijambo ryanyu mutubwira ko mwaduhaye umugeni. Araza rwose, turi kumwe nawe, ntabwo twisabira. Urabona ko nshesha kanguhe, ntabwo ari jye wisabira. Erega nzi ko Dawudi aho ari ashobora kuba atari na hafi, kugira ngo umugire n'uwo mwanya wo kumutumaho, yitegure aze aturamutse. Ariteguye rwose. Ntabwo rero twamutumaho tutabahaye umugeni. Twashimye inkwano, igisigaye ni ukureba David, naho ubundi umugeni ntitwari guhamagaza David ngo aze tumubwira ubusa, ni uko twabahaye umugeni Umwali. Ariko ndagira ngo nsabe David atere intambwe ebyiri imbere, 2 step forward David, abandi basigare bahagaze. Amashyi menshi, amashyi menshi. Mwamubonye Dawudi, umusore mwiza w'ibigango rwose. Dawudi ndagusabaga ngo uze uramutse abandi basaza bo mu muryango wa Kayihura. You can say hello to elders in the family. Muvandimwe Yosefu, wabonye ko David umuryango wa Kayihura bamwishimiye cyane, wabibonye? Yego rwose, ni umusore pe uhamye, akwiriye umukobwa wacu Umwali. Amashyi menshi. Muzehe Gregoire Butera, David ni umusore uhorana ibitwenge, uhora yishimye, uhora aseka, ariko urabona ko ataratangira guseka kubera ko atabona mugenzi we. None mutwemereye nyakubahwa, uwaguhaye araguhata, kandi ntacyo nabura mu rugo iwawe. Nagusabaga yuko Umwali yaza akansuhuza, ndetse akaboneraho kuramutsa na David, kuko ashobora kuba atazi ko David yahageze. Azansuhuze, hanyuma aramutse David, niba mubinyemereye mwaba mukoze. Muvandimwe Yosefu, ntacyo waturana muri uru rugo, kandi birumvikana mwaje mudukumbuye, ntabwo twatubakumbuye ko musanzwe dusanzwe tugenderana rwose, kandi namwe mukwiriye kubona umugeni twabahaye akaza akabaramutsa. Murakoze cyane. Mukwakwanya rero mugere vuba, mutuzanire Umwali aze aramukanye. Wanyeretse umutima wifura,
murabizi iyi gahunda yatangiye kera iwabo wa David bagize batya baza kudusaba irembo turaribaha bagera aho baza kudusaba umugeni bavuga ko basaba umugeni witwa Umwali Kayihura kandi ni wowe. Uyu munsi rero tukaba twabemereye no ko twabahaye umugeni ari wowe, ariko turashaka ko nawe ubitwibwirira. Uwo David basabira bashaka ko wowe wamubera umufasha, uramuzi? Do you confirm? Yes. Oh, a round of applause goes. Nuko rero muvandimwe Yosefu uri hehe? Umwari rero mwadusabye n'uyu nguyu nakuramutse. muraho gira abana. David rero umwari ngira ngo ababyeyi bamukwemereye bakubwiye ibyabaye, wakwegera umwari kabone nubwo hari abatabyumva iminsi izababwira nshimishwa no kubona tujyana tutitaye ko bidutanya inzozi zacu n'ubushobozi bwacu turi urumuri ku bandi. ndabona abamuherekeje bamuha indabo, ati rwose buri munsi uko bwije uko bukeye nzajya nguha indabo. David nizere ko ariko uzajya uhora ubigenza buri munsi. usamata y'amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda. Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe, mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe. Ye mumburize, ye nimumburize babyeyi, ye nimumburize bakobwa. Karumunaka wanabasaza bawe wasigiye nde, mbe nyokukubyara Loreti aziyambaza nde. Ish, 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 ish. Ish. Ish, 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 ish. Ngo ye ruti ruziga umugabo rwanzunga ya runihura yitwaza ruzindaza, nabitaga ibaye ku rukara bitwara ibangukiye dawe uri mu ijuru ya rukunga. Nkumbuye inyagaruzi ni amageragera yogeye inkamagaza amazi akazayigera mu nda. na rutagenda mu kimena cy'impunzi inyana z'inkesha zihunga ababirigi muri cya cyago cya rumanura. Mbambura Imana mbyutse ubukombe Seruhimba na Mfizi baterekeraga iza mihana. Nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare umusore wa Runyoya asa na Kirimanzira cya Semakombe inkindi itaramushengura.
na gitare giteje umukondo mu ibondo umukobwa wayinyoye akazayigaramira nkumbuye ingeramibungo yo muzamutembe yaraye inize uwo mu rwoge yogahera mu rwuri iniga mugabo ya Karuranga yanigiye Bizimana mu musagara wa Rubona ubusesamvuzo uwo burarangira ikubita ikaramu ikuba Nyamyumba ejo bundi rutishama ku ntindi havoma umutuku iragara ryateye ungana iki wakibondowe iwacu hari ikibanda irwamiko ni kwa Ngenzi Mbasa niyo kwa Rusina kana karagiye Rweru na Rugaju igira harengeye umpamagarira indoha ruvuguruye rumubiri senya batera mwana wategera jya utera icyo witegereje abungeri ibinka bashushe n'imiyonga dore Ruziga yahuye na Ruzigamanzi mwene Rutinduka uti nyobora utanyobagiza unyobora inzira igana mu bafaratiri bo mu Nyakibanda yaraye ikubise ikaramu ikuba Nyamyumba ejo bundi rutishama ku ntindi havoma umutuku intwari nyantwari yaraye igeze ku Ruvugizo na Nyamiyaga ngo isanga amazi yaho ari ibihongorome kandi ari ibishyuhira ntiyayinyura kandi ntiyayigera mu nda intwari irakomeza iragenda isanga umugore Nyirankwavu abagara ibishyimbo igira ngo ni ihene zo n'imigondoro intwari irakomeza iragenda igeze ku Rutsirikebuka Yozefu Rutamu rwo kwa Kabera yaranamurebye iranamumenye atahari uyu yaba umutunzi nyabura mba natsinze icyo apfana na Mutembe kunda intwari irakomeza iragenda ikebutse umututsi Serukamba rwa Mahamba na nyina Nyirarwitemera iti nyobora utanyobagiza unyobora inzira igana mu mabereza no mu mabati kwa Zina ryanga inyambo Nyakuzibura hamwe na Bishingwa inama na Rutabura ingoga rwa Mpabuka ya Gihana iya Gihana Nyamihana iya Semandwa Rwuhirambuga iya Rwagitare imbikira mu bigwi gitare giteje umukondo mu ibondo umukobwa wayinyoye akazayigaramira nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare umusore warunyoye asa na Kirimanzira cya Semakombe inkindi itaramushengura nkumbuye bitumburuka bitema ijuru byamutema umutindi ntago arahanuka nari naragiye umuvuvuriro ndashora nk'umuvumba nzahina ibikokora nziramburira ibiganza zabihekwa bizima zirabona bananiwe ngo basiganye zirarata amabinga nk'abakobwa ba Nyakabingo zavuze inzara mu nzira abatindi bakazagira ngo ni inzogera za Nyabirungu yambi birukwakwanya ya Rukangamurindi rumara kibira inkungu itari inkunguzi ya Rwamurimo yaraye ifukuje imvuga ya Butare yogana Mutabazi urakitabarukira Ndambe nka mugabo wa perezida derusarikana makuza ingamba zisobetse inkera gutabara yakayihura ndi intwari inkotanyi yamenye yanshinze urugamba ruvuna ababisha ntirwampingane ngana ababisha iyo duhuye ndarakara mugabo utera ubwoba wari utajomwa ndi umushakamba rwose abatwara inyamusozi narabagumiye Rugarama rwa Gikore n'abagisibyo cy'umutsindo ruhamanya akomeretse ndamwomora mwima barira nabinika niwe ruturutse kwa Nyakama bari baje ari abazirombaka ndako ntamubarishwa n'ibyuma kandi twarabyirukanye ndabasezerera barisindagiza baje kutuvuna basanze umuheto w'inkaka wigenza ku irembo nk'ubukombe bw'intare aho bakayihura twaremye intambara neza sha yego 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 murakoze babyeyi inkuyu n'iy'inka zanyu mwembi mwakire murakoze cyane murakagira Imana murakoze reka tuguhembe wakire iyo mitsingi
n'iyi henikeni nugeraho wicara usome rwose wagize neza wadususurukije urakagira imana. Murakoze cyane mubampera amashyi mwo kagira imana mwe.
right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. So, Kyra, Darling, just my brother, kiss me. what a privilege it is to stand before you today, sir. I've watched you guide your family. I've watched you lead your family. More importantly, sir, I've watched you pray for your family. And so it's my honor to ask you, Kyra, my brother, do you give this woman to be married to this man? If so, say, we do. Yes, sir. You may do so. Thank you, Kyra. David, you may go claim your bride. I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. The words of Solomon are indeed, as I've already said and will continue to say as long as the Lord gives me breath to preach and to share and proclaim His words, they are timeless. It was written for all of those that were going to care for one another, look after one another, and to guide one another from this day forward. We hear these set of verses in our wedding gatherings because it's very applicable to the bride and groom, where it says, and the two of them will lie down together, and one will keep the other one warm. It also talks about when one fails, the other will pick up that individual. And you know all too well, because of what we know in scriptures, that what Solomon was writing about in those days were the ancient roads in Palestine, where they were not paved, they were not even leveled out, they were rocky, treacherous hillsides. And it was dependent on each other to guide one another, to lead one another, and to look after one another. Sir, there's going to come a moment when you fail. It's not a pride goeth before the fall moment. It's not a time when you have let her down. It's just the nature. It's human nature. God knew that there would come a time that you will fail. And He knew that you were going to need someone as strong, as resilient, as complete as Umwali is, and whom He created her to be. Likewise, Miss Umwali, you're going to fail too. You don't always have to be perfect, to have the home just right, to have everything in order. God knew that you were going to need somebody there to walk in and to embrace you, to hold you, to hug you, and to tell you it's going to be okay. That's why He created David. So at this moment, both of you have shared with me that you have written your own vows that you're going to share. And so I will start by asking David if you would pull your phone from your pocket, and you're going to recite your vows to your bride. Thank you, Pastor Jeff. Yes, sir. Umwali Kaihura. From the moment I met you at Oak Court Mall here in Memphis, Tennessee, my life changed forever. While I could not put it in words at the time, I immediately knew that you were different from anyone I had ever met. Little did I know how much a simple interaction between us would change my life. As we spent time together and I learned more about you, it became very clear to me that you were the person I wanted to spend the rest of my life with. The love, the care, joy, compassion you show on a daily basis are just a few of the reasons why I can make such a statement. Today, surrounded by our beloved friends and family, I make these promises to you. I promise to always stand by your side, to uplift and encourage you, to laugh with you in joy, and to comfort you in times of sorrow. I promise to love you unconditionally, for I promise to love you unconditionally, to always be honest and transparent with you, to support you in your dreams, and to grow with you in both mind and spirit. I promise you that I will never face the world alone, that you will never face the world alone, as I will always be right there holding your hand, walking right by your side. I will never let a day go by without reminding you how much I love you and how lucky I am to have you in my life. And though it is only in this moment that I speak these specific vows aloud, know that I will do everything in my power to put these words into action today, tomorrow, and for the rest of our lives. Love you.
David Robinson Shaka. From the moment we met, I never imagined that our journey together would lead us to this incredible moment. Over the past 8 years, you have been my rock, my confidant, and my greatest supporter. Your kindness, patience, and unwavering love brought healing to my heart, laughter to my soul, and the peace to my life. You have shown me what true love looks like through your caring nature and hard working. You have shown me what it means to truly love and be loved. Each day with you has been a blessing, and I find myself falling in love with you more with every sunrise. Your dedication to us and our future fills me with hope and joy. Today, I promise to cherish you, to honor you, to support you, encourage you, and to stand by your side through all of life's challenges and triumphs. I vow to love you more deeply with each passing day, just as I have for the past 8 years. For all the years to come, with all my heart, I pledge my love to you, always and forever. I love you. So the two of you are about to exchange rings, and the rings are going to be just that. It's a symbol of the commitment of your love. They are made by gold and silver, expressing the purity of which you will always be in marriage. They're formed in circles, which means they're never ending. There's not a beginning, there's not an end. It's always going to be a perfect circle expressing the unending dimension of your love and eternal love for not only each other, but for God as your creator. And David, would you repeat after me? Umwali, I give you this ring as a visible token of my love for you. And I give it to you. And I give it to you as my own life. as my own life. In the name of the Father, In the name of the Father, the Son, the Son, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Yes, sir. And Umwali, would you repeat after me? David, David, I give you this ring I give you this ring as a visible token of my love. as a visible token of my love, And I give it to you and I give it to you as I give my own life. as I give my own life. In the name of the Father, In the name of the Father, the Son, the Son, and the Holy Spirit. and the Holy Spirit. You may place it on his finger. If you will, at this moment, allow everyone to know who your bride is and now who your wife is by lifting the veil of the one before you and placing a kiss. To the right, I go. To the wrong, baby, let me know. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in the rain. In Tazu's, I'm on the baby. December. Ladies and gentlemen, by the power vested in me by the state of Tennessee, and more importantly, as God is our witness in each and every one of you, allow me to introduce to you for the very first time, Mr. and Mrs. David.
with my energy. I no get time for no enemy. Torí pé pọ̀lẹ́ tó mi. Nothing wey person never see. I'm on nothing wey person never see. Forget it, I say fashi. Money soon expected. Take our body, I jump. I take her to the person. Jelly, je. I'm in the answer, then yes sir. Then I'm in the answer, yes sir. Respect is reciprocal, even though una know say I special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the carry body. I can't something, I can't something. To bata fele, I can't something. You want job where you never work. Should not because myself I never talk. I look you, they laugh, you go. I shall no say the time go come. Mama, I no say the time go come. Money you no go fit the line, oh ma. Mama, life not done by gun. When tell you like oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you, yeah. I can't see reason why I can't let go. Girl, you never know, say you come back so. Man, I'm so far to find your love. Girl, you never know, say you come back so. Man, I'm so far to find your love. Girl, you never know, you come back so. Man, I'm so far to find your love. Girl, you never know, say you come back so. Man, I'm so far to find your love. Señorita, mamacita, body bad and the craze for your features. Nice to meet you, Jimmy Seeker. Only one of the see for my future. Oh, I wanna teach your body a thing or two. If you know the things we do, this love no be jump no April fool. Yeah, girl, so mama, you me say that 5-star boomba, yeah, kaba, make a camina, baby. Oh my, I need my boss, mama. All of my guys are thugs, but you know I'm rude. Me, if you wanna give it up, I go trap much for your love. All of the guys, they want you, but they don't know that I got you. And they never been what we've been through. Cause you're my obsession. When I put you in a right skirt, shawty come and ride in my backseat. Would you tell me what you want?
Um, Now we're gonna sing a song that has never happened before, and we're gonna dedicate this to everybody that is here with us today, and to our special guests, Umwali and David. All right. Love, love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Love, oh love, love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. I remember all the way, oh, how it starts when you meet as strangers. You say hi and you go on from there. You take contact and you go on from there. Love, love, love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. Love, love, love is a beautiful thing. It starts when you feel something, you don't know what it is, and you got to say yeah. Say what you feel inside. You know what's more interesting? Sometimes you don't even know how to say it. You know what is interesting? Sometimes you don't know how to say it. aho imfura zasezeraniye niho zihurira. Uyu munsi rero urabireba, terera ijisho hariya urebe David n'Umwali uko baberewe. Yego. Ngira ngo David ndabona ari kumwenyura, urabona ko anezerewe cyane rwose. Twabahekeye rero. Umwali nuriya mwadusabye, kiretse ku maso yawe uko witegereje wabona ko twabaguraniye. Reka nsaba umuhungu wanjye David ajye juru. David haguruka, asigaye yumva imvugo yanjye. Ndagira ngo uhindukire urebe Umwali mu maso. Niba ari we, uhindukire undebe useke. Niba ubona ari Umwali, aravuze ngo niwe, nimukoma amashyi. Icyicaro ni cyiza, igitaramo ni cyiza, abageni baraberewe, mwese muraberewe, natwe abo twagendanye baraberewe. Ubwo nta kundi ibirori bikomeze, twese tumererwe neza. Ubundi nakubwira iki? Turi mu maboko yawe. Urakoze cyane. Tungana twese twateraniye hamwe, twabukereye twarimbye umunsi mukuru, ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti, mega byiza wowe n'ishema ryinshi tugaragiye aba bombi, bemeye guhuza imiryango ibiri kabumbe, bahuje byose rwose kandi banavanze byose, mega byiza wowe mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye, mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itikana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
duhere imana icyubahiro Glory to icyubahiro God. ni icy'imana muri uyu mwanya turanezerewe ngewe nk'umubyeyi wa mwari w'umumama wamubyaye ndishimye cyane uyu munsi ni umunsi w'umunezero kubona afite umukobwa witwa mwari akaba anejeje we na David bakaba banyeretse umunsi mwiza ndabashimiye cyane turabakunda cyane kuri uyu munsi twishimye mwakoze cyane imana yarabarinze kugera kuri uyu munsi turishimye ku bwanyu imana yarakoze. First of all, I praise God. Mukanya my wife avuze ko hari ikintu tugiye gutanga ntabwo yabeshye. My wife said that we are going to offer something. She didn't lie. However, I have some special thing to do. Hari ikintu ushaka gukora. Mu gihe ngiye kugikora my wife arabitanga na mpamagara umuryango wanjye wose uze hano icyo nshaka kuvuga nkivugira aha ngaha. Murakoze cyane. Iyi mpano muyakire harimo ibintu byinshi byiza nubwo mubona ingana gutya harimo ibintu byinshi byiza cyane nimugenda mukayifungura murishima cyane museke munezerwe tubifurije urugo rwiza ruhire muzabyare hungu na kobwa kandi muzahorana amata ku ruhimbi muzahorana imigisha y'Imana izabane namwe muzakundane Imana ibashyigikire uzakunde mwari mwaragukunde muzagira urugo rwiza. We love you. Turakunda cyane. Noneho rero sasa kugeza ubu ngubu twebwe umuryango wacu turi bamagirirane. Ejo David ntiyarawurimo mu gitondo ntiyarawurimo ariko mwari hamagara David nimufungure. As you can see, very shortly, David just joined the circle. Guhera none umuryango wanjye inshuti zanjye abavandimwe abaturage ba Memphis mumenye yuko David guhera none ari uwo muryango wanjye. You make us proud. And yeah, your older brothers, they went through this. I went through this. It's a beautiful journey. It's a beautiful journey. Life is better. Two are better than one. You're going to enjoy it, you and David. And David, you are part of us. Come over here as well. We love you so much, you and Umwali. We wish you all the best. We are here. As you can see, we have already even a beautiful son who looks like you, by the way. So we wish you guys to have, like, kids, boys and girls. That's in our culture. And that's why we are bringing all the kids, as a gift to you guys, Yeah, so they are giving you gifts. Yeah, these are. Give them a round of applause, everybody. Yeah, as you can see, we are so happy. And yeah, in the name of this whole family, yeah. Mu izina ry'umuryango tubemereye n'inka. We give you a cow. That's a gift from the family to you guys. Whenever you are ready, you can come and get the cow. The cow will give you guys milk. The cow is a great symbol. And yeah. Turabishimiye cyane karibu mu muryango ndaho mugiye ni heza cyane mwararaza kubisobanura ariko bavuze ngo usigaye wumva ikinyarwanda ya turakwishimiye cyane aho ugiye ni heza mu muryango ubonye barumuna bawe ubonye bakuru bawe twese turahari aho uzadukenera turakwishimiye cyane umwari nawe ngwino uzagira urugo rwiza ndabizi mumaze igihe kinini muganira muri fiançailles so ndabizi neza muzarushaho kugira ubuzima bwiza twishimiye urukundo rwanyu we love you so much. Umwari na David mbifurije urugo rwubakiye ku rukundo kw'ijambo ry'Imana kwisengesho umunezero happiness. That's what I wish for you guys.
umwari na David mbifurije urugo rwiza Imana izabane namwe. Wish you a good marriage. May God bless you and God be with you. Twakomeje kubifuriza urugo rwiza turabakunda muzabyare hungu nakobwa mubyare n'impanga. We wish you a good marriage. We wish you to have a boy and a girl. And we also wish you to have kids as well. Twins, sorry. muharanire kugira ijambo ry'Imana ikinyabupfura n'ubumenyi Imana ibahe imigisha. Make sure you have the Word of God, discipline, and education as well. I love you to the moon and back. Abakunda kugera ku kwezi no kugaruka. Mbifurije urugo rw'umugisha Imana izabane namwe muzabyareho ngo umunakobwa. I wish you a blessed family. May God be with you. Also have a boy and a girl. So David, welcome in our family. It's really a large family. We used to have sister-in-laws, so you are our first brother-in-law. We really love you. So means we, as you can see, several sisters-in-law, and you are the only son, brother-in-law. We really want you to cooperate with us. You want to work together. Really, we are going to make a strong family. As you can see, brothers, sisters-in-law, and grandkids, we are really going to make a big team. Thank you. Dawudi niwe mukwe wa mbere tugize. Turizera yuko azatubera umukwe mwiza kandi tugakorana kurushaho. David and Umwali, I'm also very happy for you. I think you make the best couple. I also hope that your marriage is based on love, Word of God, trusting each other, and we're always here for you. We'll support you in any way that you like us to. I want to say congratulations, and I'm gonna say it in Kinyarwanda because there's no meaning in English. Maybe muzakomeze mwitware nk'abana b'igihugu. So I'm gonna give Gael this task to translate that. But we have a gift for you. Congratulations kuri mwebwe muraberanye Imana izabaho urugo rwiza izabubakire imigisha yose Imana itanga izabe mu rugo rwanyu. Congratulations, I wish you all the best. Tubifurize ibyiza kandi turabashimiye. Umwali and David, I'm very proud of your journey, and I hope God keeps blessing y'all. You know, I'm speechless. Dawidi na Umwali, congratulations. Like, you guys are meant to be together. I enjoy watching you guys love grow. Imana izabaha imigisha, izabaha amahoro n'umunezero. Kandi igihe cyose muzadukenera tuzaba duhari anytime. We love May you God so give much. you peace and happiness anytime you need us. We'll be there. Welcome to the family, David. And I know this past year has been kind of rough for you guys, but I believe the best of life is still ahead for you guys, and I hope you guys believe that as well. Also, I would love to welcome you in this family. I know it's been very hard these past few months, but I can promise you now you have us, we got you. You have brothers who are full of love, who there is a big support system in this family, and they love you, and I love you with everything I am, and you will never miss anything. We got you. Tumukomere amashyi menshi cyane. Umwali nawe ati nanjye ndakwakiriye muri uyu muryango. So what I want to say is I want to say thank you to the family. I want to say ever since that I've met you all, it's been nothing but love, support. The conversations, the dialogue that we have that range from a bunch of different topics. I'm just grateful that I could be here today to be part of this family, and I look forward to the many things that we can all accomplish together. So thank you. We love you so much, and in our family, we have a lot of cows, and because of the love that we have, we are going to give you one of the best one in our cows. So, and you should always have milk in your house, and you should always have things to take care of the guests. So when the time is appropriate, come to our house, we give you the cow, and that's a sign of love
from our family to yours. And we have a gift for you here. We're gonna sit down and we're gonna talk more. And no, I don't want to let you go. Because who are you, David, to take my sister? But I give you the blessing, you know, as she comes right after me. When I got married, she was like, "Oh yeah, I'm gonna be next." But now she is, and we are very happy. We are super proud, and we have a gift here for you guys. There is a song we are very we enjoy. There's three birds here, and there's a song say kids love to play with birds. It's in Kinyarwanda. I'm gonna sing it a little bit. Alright, 1, 2, 3, go. Abana bakunda gukina n'utunyoni, utunyoni, utunyoni. Abana bakunda gukina n'utunyoni, utunyoni, utunyoni. So this means you need to have babies soon so we can dance and play with birds. All right, congratulations. We love you so much. To David and Umwali, to the Kairahura family, friends, relatives, old friends, new friends, everybody. To my family, new family, friends, everybody. I love all of you, everybody. Abantu bose bari hano ndabakunda cyane. This is what your family teaches. This is great. Iki ni cy'umuryango wanyu twigisha. David is he's my only son. And he just now made a real big move. Dawudi niwe muhungu wanjye wenyine mfite. None ibintu atugaragarije nakataraboneka. Our family is extended now. Umuryango wacu wabaye munini ubu ngubu. Mubakomere amashyi. Thank you very much. Thank you very much. I love you. Thank you very much. Murakoze cyane. Thank you, man. Thank you. This is a very beautiful day. To see Umwali get married to David, I love it. Nanjye rero niyo mpamvu nashaka kubaha inka. Mbemereye inka. I'm also giving you a cow as well. And once you settle in and have time, just stop by my farm and you can choose. Muzaze mwihitiremo iyo muzabona babereye. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. So basically, she told him really good things that I will tell David and Umwali. Basically, Umwali understood everything, but I'll translate it for David. So mpagaze hano rero zanye gift twamuzaniye nk'umuryango wacu. Ntago madamu ahari ariko wumve ko nawe ahari kubera ko hari impamvu zindi nziza zatumye ataboneka. Ariko yadutumye kimwe n'abandi bakazeni bawe bose batabashije kubona hano mu Rwanda cyangwa abandi ba family yawe extended itari hano. Turagira ngo tukubwire ko tubishimiye David, muzagira urugo ruhere. We wish you all the best. You guys are the best. May God always be in your family. Thank you so much. My name is Hyacinth, and I've been given the privilege to be the maid of honor for Umwali. Life has a funny way of bringing people together, sometimes in the most unexpected ways. Umwali and I share not just one, but two last names. No, we are not related. And for people who are not Rwandans, that combination of our last names, it's not like a common combination. It just happened, and we are still figuring out how our stories are weaving together. Njyewe n'Umwali dusangiye amazina atari rimwe ahubwo amazina abiri
kandi nta nubwo tunavukana unabirebye ubuzima buratangaje. So another thing, as fate will have it, we almost ended up at the same college, but she chose a different path. Yet, even when we were connected in the most amusing way, her emails were sent to me. So I was confused for the longest time why I'm getting emails that don't seem to concern me. They were directed to her. Umwari twigeze kwenda kujya ku kigo kimwe ndetse biranasekeje ko rimwe na rimwe bajyaga bohereza email nkasanga ari nge zajeho bashaka kuzohereza umwari. Yeah, it seems the universe was determined to weave our stories together. Umwali, standing beside you today as your maid of honor is an incredible. It's an incredible privilege. Your kindness, your laughter, and your unwavering support have meant the world to me. You have this rare ability to make people and everyone around you feel special and loved. Watching you and David together, it's clear that you found your perfect match. The way you two look at each other, support each other, and share your lives is truly inspiring. To David, thank you for making my friends so happy. Seeing the love you share gives us all hope and reminds us of the beauty of true partnership. You complement each other in the most wonderful ways, and I know that together you will create a lifetime of cherished memories. So if you guys don't mind, let's raise our glasses to the love as unique and special as the journey that brought me and Umwali together. May your days be filled with joy, your nights with laughter, and your lives with the kind of love that grows stronger with each passing year. So if you can grab your glass, please. Mumfashe tugiye gukora toast abantu bose bafite icyo kunywa imbere yabo tuzamure ibirahuri byacu. Let's raise our glasses and make a toast. Everybody, right. Here's to Umwali and David. Let's go. Cheers. You're so much better than you know.
one is alright. All right. Everybody, welcome. Now the boys movement. I didn't move because we only use one camera. To focus the last part, two, three. Fine.
Reka nsaba abana banzanire iyi mpamba. Ntabwo ari nka ya yindi ngo itazakugeza imuhira ngo uyirira ku ruyenzi. Oya, iyi rwose irakwiriye, irakugezayo, ndetse ndizera ko ujya kugera Memphis no kwa Muzehe Kayihura watangiye kwirahira uwaguhaye inka, watangiye kwirahira Dawidi mwataramanye muri iki gitaramo. Muzehe Kayihura araza kumva ibyishimo n'umunezero. Ndatekereza ko iyi ntango uri burinde ugerayo rwose iki gusindagiza mu rugendo. Murakoze rero, turabashimiye kandi mudushimire n'ababatumye rwose. Uti uwatuma yatuma mwebwe, kandi natwe aho muzadukenera natwe tuzabitaba. Kandi urabona ko umwari yanezerewe, yashyikiriye, ndetse na Dawidi urabona ko yishimye, uragenda ubabwira amakuru meza. Kandi nawe turamubahaye, nawe n'umwana wanyu, aho uzakenera kumutuma rwose ntuzazuyaze. N'uwanjye n'uwawe, umwari n'uwanjye n'uwawe, ntabwo nzamugukumbuza. Azajya basura, azajya azana na Dawidi, baze babasure, babataramire, nibiba na ngombwa banarare. Ahasigaye mugire urugendo rwiza. Byari byiza ko dukomeza kugumana, ariko nimumara gushyika mushyikije ubutumwa, ndetse abo badamu basize abana bamaze kubabona, muze kugarukana n'abariya basore nabonye rwose b'intore, muze dukomeze igitaramo. Ahasigaye mugire urugendo rwiza, murakarama. Toya mugendera ukunomero uwo tomboriza gwaho nzafatu imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana. Imparamba naribonye aho inyangisha igishuru yamba, maze isazi karucani ramavinyo garuzi yo gwaho inkindi. Imparamba nyirabihogo byiza byahogoje Imana. Hari ibishyimbo by'ibikara, hari n'ibindi by'ibihogo bikora umuhunyu n'amamesa. Umugore wabiriye ntiyubakurwe, n'umugabo wabiriye ntarinde urugo. Imparamba byahogoje Imana. Imparamba mwana wa mama wise kutabo, umunsi wabonye hazacura iki, guhora ubona bitera imvune, guhora ugenda bisenya urugo, urwo zurusha kubona umuro.
duhoje imana igituma ndirimba amarira agatemba